warahmatullahi wabarakatuh. Sukruki mapuji lauri sese arajanna puang Allahu Ta'ala nasaba pamase nenia apain ringenna kotopa tepe si mata-mata lauri puang Allahu Ta'ala. Rilalena ia watue upuminasai paletukangi ada padisengeng tau mariolota ia naritu barisi telunna alifue rilalena watakkaleta. Ajepui makedai na ia alena alepue watakkaleta naritu barisi riasekna alepue riposie mondro iana puasengi syahada barisi riawana alepue risulbiae mondro iana puasengi satinja barisi dapena alepue rilindroe mondro iana puasengi junno tampukna alepue napatubu Muhammad jelokna alepue engka nairitu Allahu Subhanahu wa Ta'ala alepue naritu napolei api alena alepue ripatubui tampukna barisi riasena alepue napunyawa Muhammad jelokna barisi riasena alepue sipa tuonai Allah Subhanahu wa Ta'ala barisi riasena alepue napolei angi barisi riasena alepue ripunyawai tampukna barisi riawana alepue napuatiwi Muhammad jelokna barisi riawana alepue aradekenna Allah Subhanahu wa Ta'ala barisi riawana alepue napolei wae barisi riawana alepue ripuatiwi tampuna dapena alepue napurahasiai Muhammad jelokna dapena alepue asilaingenai Allah Ta'ala sibawa barue dapena alepue napolei tanah dapena alepue ripurahasiai na ia riasenge nyawa rahasiana tepee na ia tepee ondona rahasiae na ia rahasiae tajannai sae yanatoro riasen teti na ia tetie riwetu madepakna tabage apai nomoro sedi barisi riasena alepue nomoro 2 barisi riawana alepue nomoro 3 dapena alepue nomoro apa teti na ia madepakna paimeng mancajini apa hurfu ia naritu mamulanna alepu maduanna lameng matalunna lameng maepakna hak ribacani makada Allah alepu tetong ritubu kasrakta lama mamulange tetong riatita lameng maduai tetong rinyawata hae tetong ri rahasiata na ia alepue yanatu mapitangi zakna Allah Ta'ala na ia lameng mamulange
yanatu mapitangi sipakna jalelena Allah Ta'ala. Na ia lameng maduai yanatu mapitangi sifat jamalena Allah Ta'ala. Na ia hae yanatu mapitangi zakna zae.